kandi wongerera ibitekerezo byubaka. Turagusabye dawe utwumve. Dusabira abarezi bose bo kuri iyi si, ubongerera ubumenyi bashishuke, maze ugwize amahoro muri iyi si. Turagusabye dawe utwumve. Dusabira ibihugu byose birimo intambara, bigwizemo amahoro yawe, bagira ubwumvikane muri bo, bagukunde kandi bakumvire. Turagusabye dawe utubabarire. Dusabira abababaye bose, ari imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abandi batandukanye, ubahumurize kandi ubakomeze mu mibabaro yabo. Turagusabye dawe utubabarire. Dusabira abihayimana mu ngeri zose, ubakomeze mu mihamagaro yabo, ubarinde shitani n'igisa nacyo, kandi ubuzuzemo roho w'Imana. Turagusabye dawe utubabarire. Dusabira ikigo cyacu kikarisi, kiragije mutagatifu Yosefu, adusabire kumana umubyeyi wa twese. Twaguke mu bumenyi n'abarezi bacu bafashe. Turagusabye dawe utubabarire. Turagusabye dawe utubabarire. Mana yacu, wowe uzi ko imibereho y'abantu bo kuri iyi si ishegeshwa n'imibabaro y'amoko yose, umva ibyifuzo byabo gutakambira, maze wakira amasengesho y'abakwemera ku bwa Kristo umwami wacu.